Reure. Vyama vya mabinamu. Tema binamu. Audio nani? Binamu gweshia kwa dia yeche hizo waligia kwani. Ndio meta cousins. Meta binamu. Hebu confirm that for me msoni. I think that is gweshia neo asio. Yes, ni binamu. Oh, cousins. Sasa binamu huyo. Binamu huyo nimekataa. Hiyo nimekataa. No, na binamue. Hata hiyo nimekataa. No, how do you refer when you want to do the binamu wako? Binamu huyo ni kama mamagu. No, binamuye. Yeah, that is okay. Binamuye. Binamuye mdhoni. Lakini binamuyo mdhoni na mabinamuye. Binamuwe. Haya, hiyo. Vyama vya mabinamu katika ukingo huu wa bara la Afrika kwa mtindo haswa muungano huo wa mabinamu huanza wakati wa shamra za Krismasi na huanza tuna mmoja ambao huibua hisia za kusema kwamba ana ati ya moyo kwamba watu hawashirikiani kama ipaswavyo na sio maadili mema ya jamii kukosa uhusiano mwema huo umoja huo. Sasa mmoja huibua msaada wa kusema kwamba ni vema na ni bora na ni dhahiri wazi kwamba ni vema wawe na mkataba wa kuangalia mushkil wa jamii. Sio mushkili, mustakabali ni future. Okay, niyo nyitaniri wa jamii na siku za usoni. Kwa hivyo hao huunda kongamano la kutembeleana. Kongamano niki hana conference. Okay, muungano better wa kutembeleana na usema hasa watakuwa katika muula wa kipindi tumia. Yada idhweli. Ndirangu atiriri. Yes please. Chama cia cousins ri ciatagio kirithimathi andu mainuka andu macemania guo mugakenanira mutiirigaine mwamba mugautho challenge ni baba wanyu mukuru kana munini mukero andu ni menda tutiikaraga atia tutiikaraga uguo muraikara twina thoguo ri na nyukwa yari ona mukero album cia bica ni muona tunyitanire ki maundu ni murakinya mukaharagana muno ndaguku mutuite ati kuri murigomanaga kuri undu yes na ndeto yo ti njega omwaga take up challenge iyo uria uhana ta is opinionated akiwa no guthondeko kiama gia cousins gia guceranagira riu kiama kiu gia cousins ri ni kiri metamorphosis and I've been seeing the debate on social media ni kiri metamorphosis and for some reason it replicates the political briefcase parties iria cithuruka hindi ya ithurano igacoka igathie mute aje ndio ge cluster go wega muno mukiaji by now kama kiuge sawa todo the front runners ale mako vision carriers muno ni ale mako meigwite kiha gicekeri mako no mwanjie gwakwa coke tuthigwa gathaia kwa muthoni wa Stacy by the time ukija kwa Stacy ri hau ne hore kisingiti haswa na kizungumkuti na ati kwanza yes so niwe gado makoro maika kindu gitagwo ni appraiso self appraiso yake ama kazi nikire mwanjirie iria murarethi guku muyuria ha maugite Easter murari ya burire tondu mwiranaga riu ri tondu hindi twambia ri ni tubange riu giikaro gitu turia mburi Easter ukaigwa andu mauga ati umauga atiri yo we igwete ki mundu akauga February ri no turia mburi kiro tutigwo twariki horo wa skuru ke andu mauma January na maundu ki ma February uguo ki mafithi na ki na ki tuthie April yes Easter ine ri tucari around how Easter ine yes riu turia mburi ai ko mburi iyo grupu ine yanyu no irathaithanirwo ri is a red
flag. Yes. Boria cousins. Yanyu ya Easter. Yes. Angĩkorwo tha ici ndĩrĩ ĩronania dalili. Yes. Aiko he mundu mwai mucerere mweri uyu naugite ni ekuheana namba aikio mbere. Red flag. No kona ni atatwana marauga ehe nie ndikwota nie ndikwo ndikaire munafaa muipulizie sana. Wote muhurutire mwaki wake. Waro cio. Actually officials aria mathurirwo akunyitirira kwa ihinda ri. Yes. You should call for a crisis meeting. Yes. Yeah, officials to whip the cousins back into tondu kuringana na utafiti uria wikitwo na ni maratathi nginya mandike nginya sayo no paper ciama icio itihuragia ibuku record itihuragia ibuku. Yes. Ukora ibuku ria kinyirie page 10 oro cio gutiri mundu ota ku explain exactly what happened. What transpired. No atia family ta igire kana ithatu cigia otho almost permanent hereditary. Waria twanyitanire ang'ania nio matuharaganirie tondu meiganitie. Ndokaigua mauga atiriri aria nao mahana ta chekeri ciao cie nyinga ingiri makauga aria maharaganie ni gutuiguira ki uiru. When it gets to that, you are almost having a slow death. Na tondu naturally andu mamba kurora aria angiri. Yes. Tamba wike assessment we wiki. Self evaluation. Ingira group ino ya kasi ni mwafomire December. Yes. Urore toni mukiri na WhatsApp group. Yes. Urore how many times you have contributed in that group. Iyo na kwe discussion. Yes. Agikondo kinyetia maita matano. Yes. Wewe pia ni mmoja wa kuua group. You are part of the bigger problem. Na thina ukagira riu hari ariri makinya andu makauga enough. Yes, enough. Ukaigua riu mathondeka ngurubu ingi eno egatigo ekigigi left to die naturally. Yes. Omagaikia to maitho hau kaigua ndo muga hi sasa mambo hi fam kono ngeniona ni mwakira muno agaikia motivational quote. Yes. Ogenake wa macohire akaigia kindu very inappropriate. It starts a little bit of an activity and then tomorrow you revert back to your silence. Yes. Okamenya he group igi ajirio ni aria riu marona kioneki kirio muoyo. No, and the like-minded. No kaigua goro uguo. O hitho yauma. Okaigua tataguo ka hey. Ona turare na ria tataguo na ria tataguo. Ko. Matira kire kuona ngirigwo niki utokire mucemanio. Mucemanio riku? Wa kasini mawia ni wa kasini. Ucia ngadia kiritwo. Turakire bahati ni ri Juma. Ukiria kugorora chat icio haria hetanire. Okamanya there is a sprinter group. Okamanya they decided you are a liability. Not limited. But absolute liability. Maegutanuka. Ugathie group ire atene uka left ni mathaka. Aya ngina o maka read the rioting act. Burio ya Easter murare murieri. It lives to see another moon. And by June, orocio koro wako fofanire wothe. Mukajia rege Christmas.
It's a good thing you kunyitanira. Yes. But challenges are many. Some hereditary. No, actually, you see the hereditary interfamily Cold Wars affect those organizations very much. And the last of the generation to carry those mediocre are the millennials. Yes. We are the last of the generation. Differences siasiari bara siadera. Yes. Na rumena bara sia role yeja ruendirio. Bara sia te mugia togia muno tigane thoguo munini. Generation ya mwisho gukua those burdens are the millennials. The Gen Zs don't give a hoot. They don't. They and I'm sure Ross, you have family ties. Yes. You know, Gen Zs have a way of doing things very fast. Yes. Then you see they have the new age thinking. Yes. You know, as we are very proximal to the land wars. No, some we have actually seen them. Yes. In our younger years. Some of us have seen our father being chased with a panga by our other father. Naitimo. Amo idole tuone te afa foni magito temera ng'ombe na ruhiu. Ke no hune tokione? Ne tokione te na maitho. Lekio tole mo sustain. Tole tugeragia wega. You see, there was a commission. Yatago atia. Ileko. Yari ya kuhanira na Truth, Justice and Reconciliation Commission. Yes. TJRC. Nyamuyo neri to have no family. TJRC family. And sometimes mugathie wega muga iwanya kwa kana thogu aibua akauga nitwahiteirio muno thogu magu ni aragete guthitanga ikuo kia guka guo si asia guka guo ri isia kamwara. Yes, indo cia guka guo cia Kantafu Cooperative nikura irora akarurumura murageretie gweka mokeria justice and reconciliation mokaheo truth mwekirwo thumu ngoro mokauga nĩ mandũ aya nĩ gũtwehithĩra aĩko ithe nĩ ũragiria twagere ntiaci mamani rĩ akamonia how his offspring mena advantage. Yes. Ũkamũkaririkania atĩrĩrĩ ithe twetĩtwo mũgoiri wagiria gũthiĩ nĩkĩ ũgĩthiĩ ndĩ you are incited to disunity. Mwabagia wega mwikazi na mukerana atiriri. Yes. Handu ha tutigwikira aciari. Mukauga na aciari maundu mao ni mao. Tutiikiria moranagia. Ma ni maitu. Yes. Ni maitu riu twanjie mwamuko mpya. Huo mwamuko urara fofofo haraka sana. Mwamuko huzimwa. Yes. Okay, igua ati mitamukire ya gwetirwo ni ararehe maundu mari atakiugukirwo Reure ore singaeri wale singae. Yes. Anasema wasee wenzake walimpeana. Kwa nani? Nikupea? Hiyo ni kupeano. Kuna watu tunakuagwa nao huku lakini hujuagi wakikupeana. Na watu nao sio wa kuaminika. Karago ithirio kuma ngarini. No. You see what happened with Ngaya? Kanitha wao ri paroko yao. The diocese nirakungwagira kindu gitagwo Jubilee. Yes. Jubilee ni miaka 50. Ni miaka 50 tondu Silver Jubilee ni 25. Full Jubilee
Jubilee nĩyo Gold Jubilee nĩ mĩaka 100 mitano nĩyo full Jubilee yes toyo gold gũtikĩrĩ platinum rĩu oroto cio you cannot mwezi na maifanya nini ipite no hiyo inaitisha sherehe no definitely it has to ask for a commemorative moment and it has to be organized and you have to outdo yourself and go out of your way miaka 50 ti menini ũgĩtara nginya wa series amwe manjirie amwe matiriho na amwe manjirie mari ohori it is a big achievement ona nĩ kũrakanitha gũgethererwo aya mabatithirio mwaka ũcio yes ukona moka na namba kora nĩo marĩ brigade nĩo marĩ asa kana nginya bekire ũhiki mwaka ũcio na probably they are still around absolutely of course you look around the foundational years of such an establishment mugakũngũĩra kĩhumo nginya where you are yes rĩu ngaeri na thuri maragitaskwo nao nĩ makeana kĩndũ gĩtagwo presentation na marero tondũ mũthikabu nĩ aroka rĩ it will be very unfortunate marugame hau na mabuku ta mũtu you know actually which reminds me kanitha wa I don't know it is St. what YSK umoja ri kwaya yao ya thuri maraire ne kiurauga we marainire kuria gikunduro kia bishop andu maragega athuri very awesome choir ya nyota mathomaga yekoja ito St. Kim riu athuri cio marero you have to outdo yourself come up with something new and unique yes igogona riu ni inene miaka 50 ti menini yes marakiuga atiriri ni maracia weka ithako ria ngerekano marero kaundu kauri ni cliché riu ndirikitwo muno yes hindi ciothe twina maundu ta ma muthemba ucio ri mwekaga ithako na muthako ria ri mweria Jesu marakirwo magarurire yes marakĩona inspiration from some of their youth makoragwo na acrobatic troupe maramera no mamonie simple acrobatic moves Yendo ya acrobatic aya magera thĩinĩ wa kiria wa mavuva yes na mĩbara yes ukona rehe gatende haha ũguo igoti na no makũhota rĩu well batigo kĩrũrĩrio hau to ningi he ũndũ mangĩka mahuruke kana magĩe dislocation yes marakĩonio very simple moves you know acrobats have the pro set and the amateur set rĩu marakoretwo makĩonio kahora na andũ arĩa mararogera rehearsal ĩyo they all were agreeing it is going to be the highlight of the event yes ukiona cia thuri mena mbuĩ mekĩrĩte nguo cia makarĩrĩ Nema they went out of their way andũ matingĩtĩkia we acrobat ũngĩ agwĩkĩra nguo yake ya gĩkarĩ that is now it's a mindset wona andũ mekĩte guo nĩ menyaga aya nĩ mĩnyonyo ya kũrũga igũrũ akũingĩra mũgaragari-inĩ yes na kũhũra cuma muthenya ũragĩkinya it was actually this Sunday and my on appearance to your stage kĩrĩndĩ kĩramba kĩrahũra rũhĩ yes maragĩkĩrĩrwo rwĩmbo rwerwa zamina mina waka waka zamina mina zangaliwa ana watata jambu ibi zangaliwa maraje gũthũitha andũ maragũra rũhĩ rĩrĩa haraigirwo mĩgaragari ĩrĩa ĩrĩ iganagĩrĩrwo moka marũgĩte makĩgwa ore marakĩigĩirwo mũkondoro just in case nĩ marigĩirwo muto in case of a miscalculation marugĩidi tondũ landing yao ndĩrarĩ very neat
You see the young ones, my head, and I could move you. You was your man, okay, you were dead. I hear the Nari. Nimanadi has it the entire set. A young acrobat. In a Maria, Mwaki Mayaka. Aya, Marco Hugaginya Mwaki. You do a muy new. I thought the night I came you are the we were Dragon Motor Testing. Wow. Oh, Steve Simple. Yes. I take you are remember Dragon Motor Testing. Wow. Haku, Hukunua. Dragon Motor Testing. Wow. Maua Mwaki. Ngari, no radi has it ka na ke na diferente. No diferente de querer beke o que gocina. Ikene ke hora ke? Narua. Ne ukara ekinya hau. Ara bara kia ke esiga. Ya kagio. Ara bara bia hua. Sirikani. Makofi ne tagoa. Yes. Yo da mega la Mwaki ucio moko-ini. Moko-ini. Lu agawanga eri. Ara tu ke excited. You see, every time you get a standing ovation, it gets you drunk with power. and the chances of you overdoing. Ngayaro na nemashikire pio. Yes. Aona nekale ire. Na kiara uongerera madoido. Yes. Aiteria diferencia ke bwa. Arajere ukure mwili uthi. Akiarukia oko maruine ri. Araigure vu. Na nego icio cia acrobat ri. Iko kana ironi polyester keho. Neitirio ihuthu. Yes. Aria mena mati abia koria rice. This is an emergency. Mareciria ne party ya cast. Mareciria wangae knows the end game. By the time I realize this is now overboard, Nete, you're at a hero stage. Ngaya horio. And I couldn't go back and sit in Nyanya. Namae. You see, luckily, it did not suffer any burns. Dana here. The fire was very superficial on the clothes. No Dana here. No, accused. Fellow performers. I thought the bishop area kwario horocio. It was very serious. No akijano the twakenio le ithako riu ria thuri muno. Na akija zora magi. Ada kano de maragata. Maragwa na mitheko. Yes. Nga dara convince one mundu. Ate gotire sabwat. Arare mubangire. Arauga mubangire diferentiro ni ratateirio gafe turoke. Kanini. Manendaga here. Na arauga ni araga ni tefio. Na muchai kuingirio squad ni otone mahara na ira mugunda. Auga ni iguru riraregire nake. Tipo kianu tondu handu hau no harature ndimeta. Ando makiandika hau. Usipofanya vitu ukiwa mdogo. Huyu ni guka ya nani? Wangala uya thambite tiri thiko inya mfururizo. Oneni babu yenyu. Gooks nae. Arauga ari mubangire kuneano. Arauga seferetio ni ratateirio ke? Kabeturu. Super. Yekirere mbokaguo neke. Toge bundithia re. Ndia kana gogwa. Ndia rere mbokaguo. Akero. Ngae. Haria muraigirwo njukua ri.
Rogo ni rurahuruta na gake. Muno. Ni urabati umenye ruhuho rurauma nako. Ni urabati umenye mahura ruhiri. Ugiaruga meire ha. Kira kira tumini wewe harurokia kirere mbere. Lauga bana. Tiro huho. Ucio ni mucai. Ni mucai. Na nenju arakamire Chevrolet yake atigire guthie. Nigetha he munde ndematigire ithaka. Ahota guthongia muhaka. Atura ndau cicie no mugonda wa yani one guka we na guka we ari ngati. I say that was an attempted assault. That was a close shave. No, it was a close one. No, That is mutingana nani? Ndirakwira ndiye murandu wa ile jana munde guku. Kono kala athiri ne kwirire otige njiri. Ndiratumiro ndumire yage cuaine. Ona ciana ikebundithio kirirari ni iriragwo mwaki uri ohana. Makerago nuona icuo ria rihana. Reure. We take your. You see, everyone who is in religion has a belief. Yes. And religion is of course, largely in this country, we are Christians. Yes. Na idhira tutuketi kedo getao life after death. Yes. Yes. Ukagaya ke muoyo kuria Sayuni. Yes. Onado makiruta wira ne maugaga ndina mwihoko irakirigiriro ya ukagaya muoyo. Na wakura kura ni mongagirira njuragia muthenya ucio gakiari ata wa age so tiekira that close asa bibi akayathia mundu wakura kura uga ni gakena muno muthenya ucio ngahikithanio nake Yes. But religions are also as diverse as they come. Oh, yes. And with respect, but there is only one God. Yes. The Hindu religion, to primary school, has status primary, where he did to other now. Yes. And I knew you could CRI. Then, yes, Christian religious education. There was IRE, Islamic religious education, and HRI, and Hindu religious education. Oh, where he did to other man now, Dr. Mukta Chaturvedi, across India, is a very senior surgeon. Yes, Akina Kalyani Narayana, Vivek Narayana, na Pravesh, na Gay Ganona. So they used to see those papers, and they had a very interesting theirs is not a monoaesthetic religion. Monoaesthetic literal Christians who to call one God. Yaone polyaesthetic. Yes. Mega iwario wa matawa tonario horosio wa odheri the wa bath wa iriane ngobe. Yes. And they also have a belief called reincarnation. Reincarnation. Yes. What is this? Wa huruka uheo mathagu gatwika kiumbe kieru gatu ugathie ke Sayuni ugathie Sayuni kana iherero wetereire muthenya wake wasira omete ke reincarnation ni kugate wa huruka ri ni ucoka uku we aitha mundu ungi nyamu kana mumera
You come back as a living form, depending on karma. Yes. Actually, karma is deduced from the Hindu religion. Karma ne kuatriri. Kurigana maodu maria weka. Wekaga. Yes. Akole we wale mudu mumado. Mudu mwega. Mudu mutugi. Yes. Mudu tahitagiria do. Ugasoka we are very wonderful creature like a dove. Yes. We are no we do guru. Yes. We are no utani na mathina. Kiri oraria nega yure kate. Ora profile. Yes. Kanogasoka we are very loved animal. You know, a petted animal. The peacock. A peacock. Nyamu very expensive. Yes. Kanogasoka we do guru dhaka. Yes. Kiro dojo. Anamuhau. Yes. No, if you are good enough, ugasoka we in the lineage of kings. Ugasiarogwa thamaki. Yes. Wakora we hi wale thina ini. No maundu maria wekire ri. Ugicokio ara ikameka analysis ri. Ukahangirwo riu family-ini ya Kenyatta. Ugacirwo wega kenge kwa Raila. Iyo kora ari mundu mwega. Ukaigua riu weri ni kuraciarirwo kana kwa Kipchirchir. His Excellency. Yes. Ugakora riu guciarwo kundu wira-ini njini yo. Tondu mawiko maku ni maretikiria riria wari muoyo-ini wa mbere ri. Ucoke riu uikare wega. Uikare wega na uke wi kiumbe kiega. Uikare at least wegega. Ko kiria kinini wai nakio ni wagayanaga na thini. Yes. Watungataga andu na indo ciaku. Exactly. No nini wacio. Yes. Kana ugacioro ugacoka riu wi mugumo. Muti utarengagwo. Yes. Ugacoka wi mugumo mwega. Wakorwo we mehia uranjitia haha nginya Limpopo. Ugacoka wi muramba. No ucucu gaikirio ng'ombe. Na nduri na uikaria. Ni utirwo. Irigo ria cehuo. Wa meni. No, those beliefs are there. I call are mundu muhahami. Wa indo ciene na indo cia muingi. Yes. Ugacoka we mukengeria. Oici boya gathia. Ugakonywo no karibaribo. Andu racoka kindu kingirio kigune andu. Kana ugacoka we tamaiti cia gutanga andu. Yes. Ta muthwa. Ugacoka we thigiriri. We mundu urare mundu moru pio. Ati andu othe marauga uria we mundu. Ugacoka we very horrible insects. Like a locust. Yes, gige cia weru. Nyamu cia destructive. Ithukangia cianangi. Yes. Cionuhi. Aikoro we ni kunyiti uranyitagia. Ndwareka kindu yaku kiume guoko. Ugacokio we thwariga we ruteng'anagie na miruthi. No ture we hugite. Ndukaria we na stare. Ndukaria ikinyenda. Yes. Ni kwihuga. Na kwenyera. Ni thwariga. Ru hede mona thwariga makauga. That is Patel. Huyo kama naangalia mazuri ile kazi ni yangu. Yele kuwa mtu pana saidi ya watu. Sasa yana kibis waziba. Nagacoka wi wa thoko. Ile bebe ona kasungu ile Pravesh. Iko twin turbo lakini tapati kana tu. Pravesh, hiyo Pravesh, lirudi Pravesh. Giri ndio kasoko. Ago na wale mundu mucogothi. Na wikagia no twara maniuru. Andu arugiti. Ugacoka we Bosco. Nati huu ya chiwawa. No chiwawa nenyende ni andu retura yo ha. Inyitetwo. The pampered. Ugacoka we muore wa kuria maguta ma fote. Na weterera kimera kia makondo. Ende ciothe ona utekite ondu ukaigua ihiga.
Nyere okerira we boss kweyo maisha maumage ugacenjerio No, he's there. Yes. Ugawe mumera kurigana your deeds. Yes. Uria waikaranirie na andu. Indo uria watwarire maundu. Wi mundu wale mutheru muno gacoka wihu aria rusi. Yes, linungi wega. Iyoko we mundu wale mururu gacoka we mutare. Yes, actually they believe that the very good-hearted ones come back as fruit trees. Yes. Imitigirio matunda. Yes. Kana muembe. Kana muti wa apple. Yes. Not gucoka hawe dogu. Remona ametogu makamenya aya ni ehia. Ya ni ehia acokire gucoka. Aya ni ehia na ukavere. Mona kigunya bara makamenya eno thegereri. Oyo ni wehia mutheri. No, they have that. Na ngona ni wahinyiririe andu. Yes. Ugacoka we bunda. Ye wega piu. Na wahinyiririo na mirigo. No heo mundu uragobatara gutura. Ama kiujiri ni merago. We churanie, we na ugacoka wiki. Ni aigana magikenda gucoka menyeje. Haha tuikarite endwa akwa hari gogoni cigacoka cie gogoni wiyuria gacoka wiki maundu maria wikeng'ani ni ma ucokia wiru wigi ruria ruthia iguru tekugia na kindu kingi kana gacoka withambara kana kiiho gia kunyaririra ndunguku kana gacoka withegere guku no guthukiria nduriera wicuranie ngoro-ini yaku we ugacoka ugacoka we mukuigo taturagwo mbau kana ugacoka we njururi makiura kana ugacoka we kanyamu kiu getagwo karuithia rume uri ureko mothe ni ukuo ugacoka wiki wicuranie nigana makienda gucoka me mbarathi iria cia goro cicanuragwo njuĩrĩ o muthenya na igathambio kana ukenda gucoka wi ng'oi uhuragwo njamio ni undu wa maria waneka ihinda ria kwirire ugacoka wi kindu akenda na moto ukiruta muothi waku uruta ukimenya kiri ugacoka agikira muothi I can exig. Something close to that. Yes. No na dukaine cia thimu ri. O display ago tori andu maiga no akibanda. He andu nyanya ici njega ibangagwo no ria bunjika. Yes, we go extigi. Yes. There is the other square one. I think this is a smaller version. Yes. What we did this the smaller one. It's now the petite version. Yes. Baba yao. Yes. Uria bazenga. Yes. Na neo ni muru desi ve hau kedi to hira mundo. We andike ha. Nikirira namba yaku hau ne we andike.
Coka wĩ burase. No ine. Na ngũkorwo na sloti 3 cia simu. Anga nĩ inya. Wĩ save. Ndũĩ wĩhũrĩre na simu 1, 2 kana 3. Hũra eno ya mbia. Ĩrĩkũ? Eno ya namba 2. O nĩyo 2. Ĩyo nĩyo ya mbia. No naguo njiguaga nĩ mũigi mwaki. Wega biũ. Wendeirwo mũno kũiga mwaki. No na ngĩrĩtwo XTigi. Yes. Na ndũngĩũra ũguo, ĩyo ndũngĩte. Acio rĩrĩ, ona njiguaga mũici agĩkũingĩra mondo aruteri. No igua boss umeangusha simu. But Rugongo, it is a very crucial device. And it's loved. Ona thitima ciũrĩte rĩ, njigua o mũrĩkithagio igũrũ. Nĩ botorite. Mũndũ wĩ thimũ ĩyo nĩ J Kahiũ. Na yake nĩ prop. Hey, Rugongo is a very prized item. No, it is. And they are all green. They have jungle colors. So do. No, no, you can get No wega waguo no uthie naguo nginya shamba. Yes. Ungiucuri na niwe ni uri nginya mucurio. Yes. Ungiucuria muteini ri. Ni uguthikeria kameme wega. Na ni uguthianga mbere ciga no ungigate kiria. Ni Saudi. Iyo nda kuhara ina ri. Ucio na utigitie ugikiro poti ya microphone. Mic in. Todo no kiaria naguo on ordinary call ri. Utare thivika ine mundu we hau no aiguaga. Na ciana itiwendete tondu ri ithako. You see, no ciana cia thikũ ici they are for generation ri. They are very bright. Nimakora atĩrĩrĩ, anka ukana simu. Warute yo nĩ marĩkanagia nawe. Nĩ makuohoraga. Makuohoraga nĩ ũndũ wa itu. Ona ngeke ikĩmĩhũrithagia thĩ. Then you see. Kĩrĩa wekaga ngengeri. Ona rĩu alikuwa akigeria ku create rapport na mwana rĩu munini uyu urajia guthie ri amba akamumakiera toci toci akamwa maita meri ekaga AI artificial intelligence. Yes. That is a very rudimentary technology. You know, don't si wa una toci. Ah, no. Uria wekira toci guoko ugatuika rendi. Undu ucio wakugegia. Ti cia riu. Ai, tia wa ithira witu. No. They will not be wow. No. They don't even watch this funny cartoon. Mona Miss Rachel. Yes. Ya those ona kokomero ni thikũ ici ni marona ina wana. Mrenda Miss Rachel. Mwextigiri. Na rĩu menye if you acquire that device, yes, for one icon ni uriumagara na thimu iyo ni urabatara igoti rina muhuko muriku. Igoti riarie ti kindu fitting. Igoti tondu ngikira jeans fitting ucoke wike muhuko hana ta mundu ena irigu ria mutore kana ngwaci. Ni urabatara igoti rina rina karia njega. Yes. Rulo nyita gota mucinga. You walk with it like an AK-47. Na ndiagagirira muno atumia.
So it's very male. Unless it is very male, like you say. No, like you keveti. Yes. Riwa tu mi ale guechi ra tu mi ale maguraga that device ri. Tu kugaga nina nini. Ni hari a smaller version ya. The one that looks like it has a kiuno. Kana gafika 80 kaudu. I think that's a bit feminine. Yes. You know the other one looks like eko hana lady. Well, they had a Pro Box. Never mind, it's one of the fastest selling brands in the rural area. Yes. And it is loved. On a haliasiata yodukeni ko ishureti. Rora kura yende irwe mwaki. Na muneti waka. Na kameme. Bas. Yes. Yende ire kwihanda munyuge. Leida ria kafogo korwe. Ona mundu munde na ukimenya kwi mundu kianda. Ni hita ria shai. Ukamenya inya nicikinyire. Wa mase. Ke hora horia toiguane. No, long live Extigi. No, long live Extigi. It is providing solutions to the rural folk in a big way for a brighter future. Yes, and they don't even advertise that for. They don't. You no, don't call a billboard yet. Look at your road show Extigi. The users know it. It's like the helicopter company. Yes. Yes. Wanaitumia wanaijua. Wanaijua. Wanainau. Wanainauo. Look at what Mugithi munene wa Extigi. Na gutire food yotakora nayo. No, yeah, now Niki hono kia mabundi a thimu. No, thina wa thimu iyo ri. You see, kamurika ri. Ni hota gukaruma oga free moko meri. Iyo ndungiakiria. Kwaja the male version ino turauga nene ri. No, you'll get a lock jaw. Lugu yakie mungagi ya thia. Iyo ndungiakiria. Na niriraga kwaja matatu. Ikire vibration ine na ya gari yo nyene. Ikire turing tonire. Kwaja ngirira kanitha nituma nginya muhunjia beatithie. Yes. Kwaja ero kio ringtone ya sekura. Nuru na speaker ya redio. Yes. Kwa redio na kwa ringtone goti haka inio. Ya, umbanire, ui, umbanire. Ikoriri magithama. Na ndo reba mehuthagira ri. Ni undu wa kumenyera uria i loud ri. They are also equally loud. Hello. Nindirakuigua. Sawa, wakinya moi-ini njira nyumire. No, thiete rugongo ukathirwo thimu ni mwaki ugachanjirwo ni yo ri niguo mitambura niguo menyaga how important it is. No igucanjagira thimu yaku ikaihuria na no irahura rendi no irainio rwimbo. Yes. Long live Extigi. No, long live Extigi.